vana vo va va tshi khou funziwa bivhili. Yes. Ho vha na mafhungo a uri ni khou vhona ṅwana ha khou ita mini, ha khou imisa tshanḓa, then ni thoma u vha na thaidzo na ini sa mudededzi uri uyu ṅwana kana ndi slow learner kana mini, ndi khou tea u mufha attention ifhio. Ni ngo zwi vhona, vha mbo ḓi namba vha ri no, ndi ḓo vhudzisa mbudziso ya simple nga maanḓa ine vhana vha ita mini, vhoṱhe vha ya i ḓivha. Mara ndi ḓo wala ṅwana a vha a songo imisa tshanḓa na kha heneyo mbudziso. Vha mu vhudzisa vha ri yes, inwi answer the question. Mboso beni legal ni songo imisaho tshanḓa. Then umbuza khotsi ezo ndi nnyi? Wala ṅwana o mbo ḓi tou namba ri vha ḓivha uri ndi mini. Nṋe hafhaḽa hayani dzharaṱani a hashu vho ri ri songo amba mafhungo a vhathu. Zwino mbudziso ya uri khotsi ya Yesu ndi nnyi, hai i nga tou fhindulwa nga Maria ene muṋe. Maria ndi ene ane a nga ri vhudza ngori hu pfhi ṅwana u ḓivhiwa nga miau, a nga ri vhudza uri khotsi ya Yesu ndi nnyi. And we know that Joseph was not the Jesus khotsi ya Yesu. Zwino zwi thoma u ni vhudza uri mini, ni ngo funza tokoloshi ine i ḓivha more than you, i ḓivha controversy ya u bebiwa Yesu Kristo uri hu tea u dzheniwa nga ngomu mabaini zwino upfhi muya mukhetho wo ḓa. Ni khou kona u pfesa. So hola ṅwana u khou tshila vhutshilo ha the now, hupfhi the now, hupfhi the